Line of actual control India le China te inep na chu sipai ho tu te anin biak nuwa ziom lam apan ta zela buaina top ne ro chu alani hmel lo hle ram pahni te hian ani nep na tangin sipai nu le tan rem tia ma se an du dan le tum danang chuan anin nu kir don lo nin alangane pagong so chan khan poi molai fingers antia China chu anlo in bun het hle halo nia fingers 4 atanga 8 thlengin bunker te thli thaina mun le ral ven buk te a ngetin anlo savek to ne India chuan heng hi anram china chalin thiat turin hadua ma se China lam hian thria ro chu antum te chiam lo nin alangane India in line of actual control rule thuam thata tumna chu China hian dan ve ngar atuma inep na le boruak so sang zel tur thelna ti borvel hi chu kan la refo don ni te poin alangane India in kanram chin ron luta ma in ron la le buaina in ron chau chuak hi chu adik love ti chu anau pui ber aneya China po hian in nu kirde pain India chu in rem na bo chiale ache tho masazo ka apu ve bokane China hian ramria sipai sing khat borvel thlona le indona man ruate achop mana India in chumi hanter phatur chuan sipai acha lut ve bok hani kha galwan roma ma anlak na phei hi chu juni som ni pahnia thalem thala ka tanga alandanin anla chuasan lo chiang hlea mathar anla zel jok nina langa tharum thona achua mun velte po kha anla kalsan chuang lawane heba ka hian ladak chimlam India in vapotum daulat bek all di kongrek lai depsang phaizola China sipai te chu anin khuarthar le bok niin report then khat chuan atar langa he thlona trum hun hi China sipai te duty na tanga kilometer som ni panga le ka la ani to ne depsang hi kumsang ni som pathuma ram pahni sipai te lowin nep to na ania India in aram chin nia chal kilometer som pariata sipai te chu anin khuarane hetianga ramria India le China te an buaina hian India ram hruaitute ten tihsual anlo nei to a chu chu tun thlengin chhun zom ani ta zel ni te poin halang boka chulam chu kan thlir zaw don ane kumsang ka zakwa somnga China chuan Tibet aruna India ram then om hane wangin India tan po a nok thei don nin mitam takin an ngaya mase khatila ya India Prime Minister Jawaharlal Nehru chuan a en liam ta thungane Nehru hi India ramin tun din mun a thlen theina tura konglo sial tu ni tin hruai turo puyani zia an ril fak thina amai ro chu Kashmir le line of actual control ero hi chuan tihsual anei ve thungane Jammu and Kashmir chu India rama abe theina turin dan pui hnuaya a hrana dan nei theina tur asiam saka chu chu NDA sarkarin a thria sakta khania a deputy prime minister India ram soi khom tu Sardar Vallabhbhai Patel kha buai pui tir ni se chu hetiang hi thleng lawang anti thrina ne Tibet chungcha nga po hian Sardar Patel chuan Nehru chu China ring lo turle atrulani phot chuan sipai chakna nena lo ma chhon turin ale khathona acha mase Nehru hian chuti zong chuan angai talo thunga China chu India thiana siama tumani China atlo trumphei chuan India ram prime minister kaninangin minlo lom hle India le China te hi unaw Hindi Chinese bye bye kan ni ti chu asoidan thin ania China mudan le Tibet thlawang hautumna anei lo chu Sardar Patel ba ka khatilaya Congress hruai tu then khatte chuan andu lo hlea Sardar Patela athi ma khan an pahni inkar hi achheman viau bok nia soyane China in Tibet run la hian India chuan sa pho ramri khamsa mangin ramri an lo siam ve mek khania China premier zawen la ya chuan India ram chunga kanram anga chhal kan nei lo tin soima se kilometer sang khat bial borvel ramri in vuak thoi ro chu ken antum chuang lawane Tibet an lak nuwa hian aksai chin kaltlangin jinjian le Tibet te chu kongpuya thlun zom hania India in aram chin nia achala anronin khuarta a kumsang khazakwa somnga pakwa buaina omzui tabokane kumsang khazakwa somnga pakwa tanga kumsang khazakwa somruk pakhata China chuan trampui mit thi antuar khania khatiang lai khan India chuan ramria inti chakna
forward policy hakalpuya China chu achak lo lai berani wangin Nehru hian hlautina atin vak bik lawa Tibet chungchang phei chu angai sual chiang hle China hian opse mania inrel bol na rang autonomous body an neyanga Tibet le India tan po athazo kang ti ngai dana neya Tibet an heltrumin Dalai Lama alo hum le chi abok nen Triana siamatum China chuan melma enin ayentane an hruaitu pa ber Mao Zedong akhan Jawaharlal Nehru hi angai theivak lo India ram kalphung tura aduan le China kalphung tur amit thla chu ainan lo em wangte po ani mai thei Tibet hi hetiang lai hian autonomy ni na pek tum na anei lova chubaka India in forward policy a kalpui te chu China nek na angai boka Dalai Lama ahum hnuwa phei kha chuan Mao Zedong a hian India in kanram chin anram anga anron chhal zongjong chu han phor chuak te u ati hial nia soyania Tibet chu India hian an chan thatna tan remchanga la kan tum ninangaya India nen hian melma chu nichia lo maila zirtir na pek thlakero chu an nga yani hi ti zongin thu akalpuita a India la chuan tramle tual chung buaina an tuarnen China hian indawan du lawang ti te kan thiana loman ni tirin na te chu kumsang khazakwa somruk pahnia khan adik lo zia lantir hanita a ram pahni te inkara indona chuaka China chuan ramria achung nun zok zia halantirin India sipai huai sen tak tak te chu antloma he indona hian tunan buaina aksai chin chu nget zokin anluat hei phata a tun thlenga buaina hmun ani zuita ne Sardar Patel Khan Nehru hnena Tibet hi anron opani chuan kan kong kabula kong anron hong ve don tinania Tibet hian buaina min siam ngai lo amai ro chu China chu thudang dai an ne anni hi kan buaina ra lian turte anlani don tual chunga an buailai kha chuan engtin ma min ti theilova ma se Tibetin autonomy neita se tia rot nei ro chu ani hian zalena sual ro tiangin an ngai dona tuna phei chuan anram anin pum khat towa anom mai mai top lowang tin kumsang kha zakwa somnga khan Nehru hnena lekha athona mar chaklama buaina po hi asoitel bokane hei hi Nehru policy kalania Nehru hian a policy chu akal tlang pui ta zoka kumsang kha zakwa somnga paruka Tibet autonomy chungchang hi asoi chuaka kumsang kha zakwa somnga pakwa helna achuak chi aboka a policy fulo chu kumsang kha zakwa somruk pahnia India in na tak main atwar zuita Sardar Patel hrilok na athleng dike anti hial thrin ane kumsang kha zakwa somruk pahni indona hian soidan dang omboka Khovela ramthil ti theini tura China Indin chhaudan video a kan soito angin Mao Zedong a Great Leap Forward fulo le Trumpui an to ta ka khan athu nei na chu achak talo hle a hruaitu ani zia lantir na tur hamamoa India chu a elpui zinga anem ber turanga in indona achok chuak ta a Tibet chungchanga le India Forward Policy a hian han ngai mo tura nei lo tual chung thu nei na thilawanga indona kha chok chuak zo kan itin Sweden lama azir chiang tu chuan asoi ve thunga ainga po chuni se China chu rin tlak lo thiananga langsi aphena mi chuktum ran an ni zia alang chiang ta hle a Nehruan an laka rin na angatte China nen hian khovel muanna kan thok ho dona kanin ti buai lawang tiarin tlat na te kha ati sual lian tak chu anita ne hun akala rampahni te hi anin hoiton lo fe hnuwa kumsang khazakwa somriat pariata Prime Minister Rajiv Gandhi chuan Beijing atloa an hruaitu Deng Xiaoping anen ramri chungchang chu inkung kaina dang an soi rualin an soi chuak le a Rajiv Gandhi po hian apu ang bokin China chu aringa ramri buaina chu chinfel mai thei te po a in be se ane mase kumsang khazakwa somruk pahnia India ina hlo aksai chin chu China hian pekle tumna anei tolova chuan hein India in aram chin nia a chhal te po chu anek ta zel kumsang ni paruka khan China chuan Arunachal Pradesh chu South Tibet tin haron puanga ahma kuma ram pahni te hian strategic partnership chungchanga inrem na anziaka hei hian China chu India thiana ni lozia aron nem nget chiang ta hle
India ven himna po ti chaklo atum viau nina lang thei kumsang kazakwa somria chawa khan nuclear ral thuam cher turin thiam na mamawang chu Pakistan hne na alo rol ruk to a kumsang kazakwa somriat pakua Kashmir chu Pakistan lamin anron ti buai ta chat boka Pakistan nena an buai kara China hian India nena anin rina du tokin ma ala theita ne chubaka firfiak mahu tazara UN Security Council a ahum tlat dana te hian China chu India tan melma ena enzok tur ani zia te po alang chiang hle ome China hian India in aram chin nia alo chhal to chu kumsang khazakwa somruk pahnia tang hian anek zela ramri invuak thua kha ram zauna rem changa ala a ramri chungchanga kan ngai dana in nang lo ti hi India hruaituten hunrei takata anlo soito thin hania hewang hian khawle khong tak indo po huam rana han chan let na om tangai lowa hei hi India in aram hlo chan zel zinga pakhata te po achiar tel theyane kumsang khazakwa somkwa chawa khan ram pahni te hian ramri boina chu chin fel theini lo ma se boina thleng to lo turin in rem na anaya ma se China thil tum chu India hi aram ria chuan chaksu se boina achua poin kan chana thazok turani ti hi neya tuna boina po hi hemi hrin chua hi anita a Daulat Bekol di le Darbuk te siok kaltlanga thunzom na turkong India ina sial chu ti buai turin China sipai te hian India ram anron luta pangong soa mun angeta khuar antum ta ne tharum thona chuana hmuna puanin le thil dang an thria to te po juni somni pahnia kha chuan din ani le to niin thalem thala ka tangin alanga pangong so buaina hi alare lockdown lo niin alanga ne China le India te thlir dan dang ti hi ram throi tu te chuan nual suat chin an neita nin alanga Union Home Minister Amit Shah chuan UT tana lada ka puan khan aksai chin po huwa mang atia tuna an buaina hian India chu nek chhun zom thei ani bik lo zia an lantir bokane BJP te thuron lak na berle anlu RSS phei chuan thiana China siam tumna hi alo helkum khuwa to a RSS din chuak tu din dayal upadaya phei chuan Nehru kha alo khak nge nge to a midoi je pa chuane mase Nehru policy hi din dayal upadaya ngai sang em tu Narendra Modi ya mu thein ala omtlat thung doi o takmaya ramrika na inti buaina athlenglo kan ramri chu kan sipai huai senten anveng thrae ati ma khan China President Xi Jinping chu thiana siam tumin alo virvat vat to thina China le India rama informal meeting te nei puin kongtam taka hei hian ra thra chuama se ramri bi ka chuan mason na om thei chuang lova an hnung tol jok ma ni te poin halangane Hindi Chinese bye bye chu Wuhan Spirit le Chennai Connect ti te a thla kania kumruk chungin trumsom pariat lai in kom na anei mana ram khatroi tu zinga ahmu zin ber pol ani hialane India Prime Minister le Chinese Communist Party Chairman te hi thian ani thei chuan rami puite chu anin thian ve mai dona lom ti ngai dan chu Modi hian Nehru atangin achom ninalanga molmang takmaya China arin na le thiana siamatumna afu lo zero chu alang ta thungane in betura anin som trumin Xi Jinping chuan Prime Minister Modi chu kom kadue thralai ni thei nge se aduam hleang hatia thralain in komila ni puilain in ram then khat karon chu sak thungang cheu tina angvel chau ane Modi hian China nen in rem na nei turle ramri boy chin feldan kong azong thina ala hlo tlinglawane du thlan tur hanei chu kong dap zel le US in China a epna thurual pui hania chu chuan ra thalo achua ve ve thewangin du thlan na har satak ani don thungane China hi kom ngei dan tok thiama arin phei chu rin reng reng lo tur te ro chu a hre thiam toin arin nomane hetila hian tun boina chua ka wangin India rama China thil siam du lo na alian chaume ka RSS noya Paul Tren khatte malak na tanga ron ir chua kane Ralchador Amazon le Flipkart ti borvel chuan anbung rozor reng reng chu asiam turam tarlang turin rotna tepo anlo siam to a China bung rodu lo na hi hlen chua thei ani angem ti ro chu achiang lo thungane
India rama phone company lian berber chu China tanga ronin zar phar ania China tanga laklu ti top donila electronics bi ka India chu abuai ngal der donane inchung mamo boruak le tuiti thiang hlim na chanin apat reng reng chu China tanga choklu deuh vek kania sum dona konga China chu India thurwal pui lian ber pahni na niin US noya anoma lirthei part chemical atanga damdoi chenin za asom pahni vel chu China tanga laklu ania damdoi bi ka phei chuan za asom sari vel chu China bol hloba tanga siam chuanin India in damdoya hi chuan in todel veteang tin ma alatoa tu nei ro chuan chumidin hun chu ala thleng phalo hle thungane Hemirwal hian China a company lian Alibaba le Tencent ti borvel chu India anron inzar phara tuna company hlotling Zomato Paytm Big Basket le Ola te dollar tluk le dingon tel investment tanron tia India company thang duang som thum borvela China company som kovel chu anron in nim phum to a foreign direct investment kai hruaina dan nuaya invena omlo phaise chu company tamtak hi China hian India anei le dai to mai theiane heng ania wang hian mithiam te chuan China bungrot nual suat chu India ram in todel dan ngai tuin athok tak tak theidon lova chuaya chuan China application lar ho TikTok le dang man lo hian omzia nei zo kang antine thilsiam in nual suat saklama phei chuan China hian buaina tura nei velo India tangin bungrua chok lo chu za a pathum borvel chau ania bungrot nual suata hian China sarkar chuan ngoi achu boka boruak aso sang zel ani ro chuan kongdang ramria te po ani mai thei aron por le viau theya India mamo masa chu economy siam thatle in todel zo kani tin mithiam te chuan an soyane